du petit morceau de madeleine que le dimanche matin encombrait parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après avoir trempé dans son infusion de thé, je lui dis la vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y susse goûter. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi des petits coquillages de pâtisserie, si grassement sensuels, sous son plissage sévère, s'était aboli ou ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui lui eût permis de rejoindre la conscience. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle, plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des arts. À se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur route-lette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. I tot d'una, el record m'ha aparegut. Aquest sabor era el del petit tros de magdalena que la meva tia Leònia, els diumenges al matí a Combray, perquè aquell dia jo no sortia abans de l'hora d'anar a missa, em donava després d'haver-lo sucat en la seva infusió de te o de tila, quan entrava a dir-li bon dia a la seva cambra. La visita de la petita Magdalena no me n'havia deixat recordar res abans de tastar-la. Tal vegada perquè havent-ne vist després, sovint sense menjar-ne, els aparadors de les pastisseries, llur imatge havia deixat el temps de Combray per lligar-se a d'altres més recents. Tal vegada perquè d'aquells records abandonats tant de temps, per de fora de la meva memòria, no en sobrevivia res, tot era disgregat, les formes i també aquella de la petita petxina de pastisseria, de tan gras sensualisme, per sota el plegat sever i devot, s'havien abolit, o condormides, havien perdut la força d'expansió que els hauria permès retrobar la consciència. Però, quan d'un passat molt vell no subsisteix res, després de la mort dels éssers, després de la destrucció de les coses, més frèvols, però més vivents, més immaterials, més persistents, més fidels, sols l'olor i el sabor resten molt temps encara, a la manera d'ànimes, per recordar, per esperar, per esperançar, damunt la ruïna de tota la resta, per aguantar sense flectir, damunt llur petita gota gairebé impalpable, l'immens edifici.